Yes, tukine Mr. Life Kabaka comedian superstar in Uganda, #1 comedian. Ingaba kwakana muhakane konka asigara mutamze comedy mutamzo video. Twaza kumubuza amageza gakwereza umuntu eshaheji. Umuntu ojyo munju, ajyo mu room, ari Kampala, ninga shari mbarara, aine mushinjira 10 eshaheji hata koreki. Mr. Life Kabaka nogamba ki? Ningamba je tine songa ndiya. Umuntu ine shinjira 10 ajyo munju motoka zitachitambura nugwa yasigazamu eshaheji nakora ki? Ato mbazo kumuha ekirungi duka bazikinje tinka mujya ntaze gurubuto akwatera 10 kana ahirwe afune bakwa change as hanse ahe mu 10 akwate na kwana neza ni 2 as planning singi 10 akwate 10 agure pop taruza popcorn keza 10 agure popcorn azubare agmena atambi kwati kachi next time agure do maramize nubwo arabo mu corona era handi agmasiba byami yaza kwekanga sangeri yarenje no tachitwanza ogumisi zazi cyo gumorale no nyogoro tabwenza ogumise busese utere mendo beberebi bibiri ntukireba kwakurebyo noza kuva konkeberano na bere batire bugumere oine makasa kandi urukwenda kumara birano na bigumere yogwaze fute kamarara gaunoza kunaka gacha karawo bigumere nyowe chink planninga nyine naine mu rukumiro wanje musawo nyowe kanye ngumuntu ninde unisente nyinji abwesonga niterendo ninkwate bere bitano nimbiterendo ntakusimuka nimbya ekikubanza kwa nimbasa kunywa kamizi do marayone nyugute mbyameka hariya naza kusimuka sanga kane nabya mu rukubanga amizi maedo morano 2 ninga waguraga gwenzo ni 5 nakwimukuru ko nabya mu rukubanza nakwimukuru nisimukuru kwa 5 niterendo hata unitanga onge kizutinde muze musebe ntakunyiza yazagaruka gambe byakuba yaba nagaruka bisangura atwe wayenda kubare kintu cyawo usanga yakwaci hato muntu nangwa gonganyo nani ntekateka ngo abine bayamba batine by the way abo kuba muntu nafu abine bayamba batine ako batinkanye naro munyono wanje mpeze kume kitoke kire mwire kibisi mwire kitoke kire kugira ngo abe nari yemine cyako batayineza amakara mwire kitoke mbenye bitoke byanje bihire bambe biriyo bibisi nabireka byasi ati naze nareba nywana banyira marimba tambukira dore kitoke ekire kujancu muyambe kire tukubona burisa futeka ati bariye mineke nihera barabe mukona wakwate kitoke cyawe bare mpagare ziri ya kitoke otayimizi ngoma uniza kuba ni yeminwenga iwe no wachimara no wa savinga corona uriyo muka yawe kandi no wafune cyo kuriya kongaje ngoze fune kitoke oze kiteka enku amakara amizi konka beazini munyanyi nakamutwara ninga kirisho abiazini munyanya kamutwara kantarambase bantu kantarambase munyanya kabanari y'abantu aza kabanari umbwe butari bwako ngumukona kainza korabona kantarambase twarakusigireka kongakona tinye kibansi bayiza we bakansije bitoke nibyo mbe ningabiro banywana banje kubereze kusiya natanga kubahe bitoke wahereza aho ba na Imperial Sky na wariyo nariyaho na hezo nanka Don Zentu na wariyo nari ati manya landlord mombeke toileta ko muntu yaye kwate chaga gifitoke gakiriya toileta umukuru mukurona mukuru Mr. Life yakuraho abagizi bawe tuturuga nimbaja abahagizi banje mwena nimbaramusiya muza YouTube ya Mr. Life musacinge Mr. Life Kabaka musubscribinge mure komereza ukurato mure uzano vunire mu following mu sharing